Mu nama y'umuryango w'abibumbye yarayiteraniye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri 30 z'ukwezi kwa 9 2025. U Rwanda rwemeye ko kandi ruvuga ko FDL gihari, rukaba ruvuga ko rugomba kuzakoraho ingamba z'ubwirinzi igihe FDLR izaba nayo yakuweho. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yavuze ko u Rwanda rudateze gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDL gifite ukwishyira ukizana mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ashimangira ko hari ikosa rimwe u Rwanda rwakoze rutazongera gusubira ukundi. Ni ingingo yagarutsweho ku wa 30 Nzeri 2025 ubwo yari imbere y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu biganiro byagarutse ku butumwa bw'ingabo za Loni muri RDC MONUSCO. Ambasaderi Martin Ngoga yagaragaje ko u Rwanda rushyigikiye ibiganiro bya Doha. Ibyo biganiro tubutse ko bihuza Leta ya Kongo n'umutwe wa M23 AFC ndetse n'amasezerano ya Washington, ariko ayo masezerano kandi tubutse ko ari hagati y'u Rwanda na Kongo. Ariko ambasaderi yibutsa ko byombi kugira ngo bitange umusaruro bisaba ubushake bwa politiki ku mpande zombi. Ambasaderi Martin Ngoga yagize ati aya mahirwe aza rimwe yo kugarura amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi akanama k'umutekano ka Loni kagomba kubishyigikira. Turasaba impande zose kubahiriza ibyo zemeye kandi zikinjira mu biganiro mu buryo bwubaka kandi zigaharanira ko ibi biganiro bivamo ingamba zikomeye zizana amahoro ndetse zigakemura ibibazo bihembera amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC. Ndashaka kongera gushimangira ko u Rwanda rufite ubushake muri ibi biganiro kandi tuzabishyira mu bikorwa. Mu ijambo rya Ambasaderi Martin Ngoga yagarutse ku ntenge ziri mu raporo Loni iheruka gusohora mu kibazo cy'umutekano mu make mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko kimwe mu bibazo iyi raporo ifite ari uko ica hejuru imvugo zihembera urwango ndetse n'ubwicanyi bushingiye ku moko buri mu burasirazuba bwa RDC. Ambasaderi Ngoga yagize ati imvugo zihembera urwango ni ikintu kibi cyane. Ninde utarabonye imvugo z'urwango ku mbuga nkoranyambaga, mu masengero, mu mashuri, aho urwango rwigishwa abana b'imyaka 10? Mu cyumweru gishize abantu bamwe barebasiwe kubera ko bafite amazuru maremare, abandi amateka y'akarere bazi icyo ibyo bivuze. Abantu bose bazi amateka y'akarere bazi icyo ibyo bintu bivuze. Izuru rero rivuze urupfu ku bantu bamwe, nibi ntabwo ari ibintu iyi raporo ikwiriye kugarukaho mu buryo bw'amashushuka. Yavuze ko ikindi kibazo iyi raporo itagarukaho mu buryo bwimbitse ari ikijyanye n'abacancuro bari mu burasirazuba bwa RDC. Ati raporo ntabwo ivuga ku bacancuro, hari amahame y'umuryango w'abibumbye akumira ikoresha ry'abacancuro, hari imyanzuro irenga 2 y'akanama k'umutekano karonirwa, kandi umwanzuro w'umuryango w'Afurika yunze ubumwe urwanya ikoreshwa ry'abacancuro ryari aka kanama kigeze kaganira ku kibazo cy'abacancuro. Ubu abacancuro barahari na mbere bari bahari ubwo baturumburwaga mu mashyamba, buri wese wari uhari yabibonye. Kubera iki akanama k'umutekano Loni kadafata ibintu nk'ikibazo? Kandi kubera iki ibi MONUSCO itabifata nk'ikibazo? Kubera iki ari ibibazo byangayikishije u Rwanda? Ni uko ari hafi y'umupaka wacu. Yavuze ko ikibazo abacancuro kuba bari muri Kongo byangayikishije u Rwanda kubera ko bibera hafi y'umupaka w'u Rwanda. Kuri FDL yigize indakoreka muri RDC, mu burasirazuba bwa RDC. Muri Nzeri 2025 ihuriro ry'ingabo za RDC ryategetse abanyamurenge kuva muri Uvira mu minsi 10 bakajya mu Rwanda aho bakomoka. Ni icyemezo kandi cyarebaga abamasayi bo muri Tanzania na Kenya, ko bivuga ko nabo baremetse nk'abatutsi. Ambasaderi Martin Ngoga yarutse kuri iki kibazo yibaza impamvu umuryango w'abibumbye utagize icyo ugikoraho. Ati abanyekongo bavuga Ikinyarwanda barimo n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo bari kuvangurwa kugira ngo birukanwe banicwe. Ninde utanumvise cyangwa ngo amenye ko hari umwanzuro watanzwe muri Uvira usaba abatutsi kuba muri iki gihugu basabwa kuba batarenze iminsi 10 yonyine? Niyo inama y'igitaraganya yateguye kugira gukemura iki kibazo ntayagize iba. Kubera iki kugeza uyu munsi Loni yaruciye ikarumira kuri ibyo? Ni ibintu bisanzwe kuba ubwoko runaka bwarategekwa kuva mu gihugu cyabwo ngo bujye mu ahandi butekereza ko abatekereza ko ari ububarizwa. Ambasaderi Martin Ngoga yabwiye akanama ko bitumvikana uburyo ikibazo cya FDL gikomeje kurenzwa ingohe kandi iteje inkeke ku mutekano w'u Rwanda. Ati FDL ishyigikiwe na guverinoma RDC, ifite inkomoko mu ngabo zishe abanyarwanda 1 miliyoni, ni wo mutwe wonyine wakoze jenoside wagumanye imiterere ya gisirikare mu bice bizwi, ugifite umugambi umwe ari wo kwica abatutsi. Nta wundi mutwe nzi wakoze jenoside mu mateka wagumanye iyo miterere ya gisirikare, ugumana intwaro zabo.
wongera kwisuganya ndetse urashyigikirwa kandi ukomeza guharanira gusohoza umugambi wawo mu gihe cy'imyaka 31. Ndetse uyu munsi raporo ikaba ivuga ko hari ibice ugenzura, ariko ukaba ari nakorerwa. Iyi ni FDR iganirwaho hano nk'ikibazo kizwi. Maritengo kandi yakomeje asaba umuryango w'abibumbye ko wafasha ku buryo icyo gikorwa cya FDR abo bicanyi bafatwa bakamburwa izo ntwaro. Maritengo yakomeje avuga ko FDR ikorana na leta ya RDC muri uyu mugambi kandi na Loni izi iby'ubufatanye. Ati FDR iri muri FARDC kandi birazwi ndetse biri no mu raporo yanyu. FDR ifashwa na guverinoma ya Kongo, biri muri raporo yanyu. MONUSCO ikorana n'igisirikare cya Kongo kandi zireza ko FDR muri iki gisirikare. Icyo MONUSCO ikora ni ukwirinda batayo, no kurinda batayo FDR barizwamo, yirinda kwegerana n'iyo batayo. Iyo mikorere urumva mwege mumva ari mizima. Aho no MONUSCO ihagaze, ubufatanyacyaha bwayo buvuze iki niba ubwo atari ubufatanyacyaha? Yavuze ko bitumvikana uburyo iri huriro ryiyemeje kurwanya M23 kandi ari abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. Ati mu bwenge bw'aka kanama ni gute byagenze ngo habeho ubwo bufatanye bugamije kurwanya M23, kurwanya u Rwanda. M23 n'abanyekongo birukanwa mu gihugu cyabo. U Rwanda n'igihugu cyanyuze muri jenoside biturutse kuri FDR kandi rwagizweho ingaruka n'ibindi bitero 21 nyuma yo muri 1994. Maritengo gakomeje kubutsa bari muri akanama ko nyuma y'1994 jenoside yakorewe abatutsi maze guhagarikwa, FDR yagabye ibitero bigera ku 21 mu Rwanda. Namushaka kumenya inshuro FDLR yateye u Rwanda, murebe umubare w'amatangazo mwagiye musohora, kubera ko buri gihe iyo bateye u Rwanda mugira abaturage banyi inama yo kutagira urugendo bakorera muri icyo gice cy'u Rwanda. Ni ikosa tudashobora kongera gukora. Ambasaderi ngo gakomeje avuga ko niba abantu bashaka kumenya inshuro FDR yateye u Rwanda bashobora kugendera kuri amatangazo. Yavuze ko u Rwanda rudashobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDR igihari. Ashimangira ko rubikoze rwaba ari ugusubiramo amakosa. Ati mushobora gukusanya amatangazo azababwira inshuro FDR yateye u Rwanda, none turi gusaba gukuraho ingamba zacu z'ubwirinzi mu gihe FDR ifite ibice igenzura nk'uko Kayita yabitubwiye. Kayita tubibutse ko ari intumwa y'umuryango w'abibumbye, ari we muyobozi wa misiyo ya ONU muri Kongo, ni umudamu yitwa Bintou Keita. Ambasaderi Ngoga yakomeje avuga ati byatuweho rimwe muri 1994 ubwo twemeraga inama z'abanyamadini batubwiraga kwihisha mu nsengero twicwa nk'inka, ntabwo bizongera kubaho. FDR ni abanyarwanda kandi mu Rwanda niho bakwiriye kuba bari. Ibi ni nabyo dusaba RDC gukora. Ambasaderi Ngoga yavuze ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hari abayigizemo uruhare bahungira muri Tanzania, ariko iki gihugu cyabyitwayemo neza ku buryo nta kibazo u Rwanda rufitanye na Tanzania. Kuri RDC Hongo siko byangize kuko FDLR yahawe urugari yongera kwisunganya ngo izongera itera u Rwanda yica abatutsi. Uhagarariye Kongo muri iyi nama we yavuze ko FDLR ari abanyarwanda ngo ko bakwiye kugaruka mu Rwanda bagashyikirana na leta y'u Rwanda, ariko leta y'u Rwanda ntiyabyemera kuganira n'abicanyi n'abajenosideri, nta biganiro n'abajenosideri. Kandi uhagarariye RDC yongeye kuvuga ko bo batabona ikibazo ko FDLR ari ikibazo kuri bo, ukumva ko ashyigikiye ko ibaho, akumva ko ari bayiri inyuma, nk'uko bitangazwa n'amaraporo menshi bigaragara ko RDC inyuma ya FDLR. Ubwo yatangazaga uhagarariye Kongo yivugiraga rwose ko FDLR abona atari ikibazo gikwiye gutera impungenge, kandi u Rwanda rwo rukaba rubihamya neza ko FDLR aricyo kibazo kibangamiye umutekano w'u Rwanda, nk'uko umwicanyi uzi ko uturanye nawe ashaka kugaruka ngo akwice ntabwo waryama ngo usinzire. Ibyo rero RDC siko ibibona, yo ibona ko FDLR atari ikibazo, ikaba yumva ko ari abanyarwanda ngo bakwiye kuza mu biganiro na leta y'u Rwanda. Ibyo kandi leta y'u Rwanda ikaba itabikozwe.